Previše često čujem pitanja i komentare zašto i čemu više sva ta tvoja borba. Ne vrijedi. Jedan čovjek ne može ništa promijeniti. Ne vrijedi glasati, nema za koga. Niko ništa ne radi. Većina je već odustala i zaboravila. Nije to vrijedno svih uvreda i blaćenja tvog imena i tvog rada. Zašto se ne uklopiš u sistem u kojem živiš? Ne volim i ne vjerujem u takve komentare. Većini kao odgovor ispričam poučnu pričicu o mravu koji je gasio vatru. Mrav je tada rekao, možda je neću gasiti, ali da se zna da sam bio na strani koja je gasi. I tu su svi moji odgovori. Odgovori na sva pitanja i komentare. Sve ovo će jednom biti juče, a ja ću znati gdje sam bio kada je gorjelo, a moji potomci će sigurno svjetla obraza i ponosno pričati o svom mravu koji je gasio vatru. Ovo je rekao Mirsad Duratović, nosilac liste proevropske koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Poštovani sugrađani, poštovani birači, dragi prijatelji, sa velikom odgovornošću kao i sa ogromnom podrškom svih vas koje sam uvjerio mojim dugogodišnjim radom i uspjesima, želim da vas obavijestim da se kandidujem za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Svjestan sam ja obaveza, ali prepreka kojima ću se kao i do sada suprotstaviti svim svojim znanjem, elanom i političkim iskustvom. Moj cilj je jasno vidljiv iz dosadašnjeg rada, znači socijalna ravnopravnost, ljudska prava građana i društvo jednakih šansi za sve, kao i jedinstvo svih građana. Krajnje je vrijeme za jedan socijalni i demokratski start u budućnost u kojoj će napokon narod biti jezgro društva, a ne politika i političar. Narod je sposoban i spreman za promjene i ima pravo na slobodu mišljenja i govora, što je prvi korak u demokratiju i prozor u svijet. Dragi sugrađani, pridružite se da zajedno gradimo svoje društvo u kojem ćemo mirno, ravnopravno i rado živjeti. Ne dozvolimo da nacionalizam i religija budu politički instrument sa kojim se odvlači pažnja od ekonomskih, socijalnih i društvenih problema, a prije svega od korupcije i nepotizma koji su ovladali našim političkim sistemom. Ja ću se zalagati da Narodna skupština bude ono što u svom imenu i nosi, narodna, a ja vaš glas, to jest glas naroda, jer samo tako je moguće građanima vratiti izgubljeno povjerenje u poslanike, politiku i državu. Ne smijemo zaboraviti nikada da je naša budućnost naš izbor. Moj cilj, socijalna ravnopravnost, ljudska prava, slobode za sve građane i društvo jednakih šansi za sve je samo uz vašu pomoć ostvarljiv i ja sam siguran da imamo hrabrosti i moći da zajednički dođemo do cilja. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Free Radija. U gostima nam je danas gospodin Mirsad Duratović, nosilac liste koalicije proevropskog bloka za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kako mi da predstavimo Mirsada Duratovića? Mirsad Duratović, rođen 1974. godine ovdje u Prijedoru, Prijedorčanin, oženjen, otac dvoje djece, jedno je još uvijek školskog uzrasta, drugo je završilo srednju elektrotehničku školu u Prijedoru. Povratnik, a ipak domicilni građanin grada Prijedora, bivši logoraš 3 prijedorska logora, neko ko je strahote rata doživio na vlastitoj koži, ubijeno 10 članova porodice, izbjeglištvo, progonstvo, povratak i evo 18 godina već kako sam tu ponovo u Prijedoru i pokušavam vratiti Prijedoru onaj stari sjaj koji je imao o nekim ciljevima i angažmanu, eto, aktivista na polju ljudskih prava. Radio sam u javnom sektoru, u javnoj upravi, bankarskom sektoru, diplomirani ekonomista po struci, formirao više udruženja građana ovdje i fudbalski klub Brdo, aktuelni predsjednik regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka i tako dalje i tako dalje. Evo, ono što je bitno, bliže se izbori, cijela ta priča, predizborna kampanja je u punom jeku. Zašto se vi zalažete? Pa u suštini, evo, ovo što sam rekao, ove moje aktivnosti kojima se bavim ovih zadnjih 18 godina u Prijedoru,
mogu slušalci već razaznati da je osnovni pravac i cilj mog djelovanja i ono što me natjeralo u politiku, nisam ja u politici od samog povratka u Prijedor, već tek od 2007. odnosno 2008. godine kada sam dobio prvi mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sada sam već u drugom mandatu odbornik u gradskoj skupštini grada Prijedora i to svi oni koji su pratili moj rad, kao što rekao, svi ovih godina znaju da su to ljudska prava, jednakost, ravnopravnost i borba za društvo jednake šanse u kojem ćemo svi imati, znači, jednake šanse bez obzira, ono što se kaže, i na boju kože i vjeru i naspram Boga kom se molimo, a pogotovo jednakost koja neće zavisiti od rodbinskih veza i političke pripadnosti određenih kandidata za određene pozicije, radna mjesta, stipendije, izgradnju infrastrukture i u gradu, i u selu, i u gradskim četvrtima prema toj nekoj političkoj pripadnosti. I da li to uspijeva? Sve su to lijepi ciljevi. Da li uspijeva u našoj sredini? Pa znate šta, da nije uspijevalo, ja bi vjerovatno davno odustao od toga. Koraci postoje, mali su to, sitni su to koraci, treba istrajati na tome, ipak se sve to duboko ukorijenilo u ovaj sistem i treba će prilično vremena da se sve to, ti korijeni sasječu, a onda da vjetar promjena oduva to suho lišće sa ovoga terena i naravno da novi podmladak i novi ljudi da dođu na političku scenu, ali mislim dok vrijeme i priroda ne učini svoje da ćemo, Boga mi, još morati ovo trpjeti. Imamo li mi šanse? Ljudi sve više odlazi, hiljade i hiljade ljudi odlazi iz naše zemlje. Kakva je naša perspektiva? Imamo li je? Znate šta, problem je po meni osnovni. Sad možda to nije za jednog političara mudro, tako da kaže, međutim ja sebe ne smatram političarem onoga nekog šablonskog kova, jer uvijek nekako sam iskakao i sa pitanjima kojima sam se bavio i sa temama i sa svim od onog nekog, da kažem, šablonskog političara. Ali ipak mislim da je do birača, jer ako uzmemo u obzir činjenicu da u ovoj zemlji i u ovom entitetu pa i u ovome gradu uzmite izborne analize, statistiku i vidjet ćete da u prosjeku 45% građana ne glasa. Zašto ne glasa? Šta je izgovor? Nemamo za koga, svi su lopovi, svi su ovakvi, svi su onakvi. Evo da kažem, ajmo se složiti da jesu. Mada u svakom kukulju ima i žita. A to je kod nas, u svakom kukulju ima i žita. Ako je tako, zašto tih 45% građana apstinenata od izbora ne organizuje se, ne predloži svoje predstavnike, izabere predstavnike i sve jedna politička partija koja je danas na sceni, sve jedan pojedinac političar bit će smaknuti sa političke scene i doće skroz novi ljudi. Izborni zakon Bosne i Hercegovine dozvoljava, znači, da se za izbore prijave prvo nezavisni kandidati, druga stvar, udruženja građana, neke grupe, ne samo političke partije. Možemo mi tražiti promjene na ulici. Možemo mi one proteste velike što smo imali prije par godina u federaciji. Evo, mislim da taj je federacija, ali i ovdje mi imamo iste i štrajkove ljekara, i policajaca, i prosvjetnih radnika. I tamo neki lupaju stakla na zgradama vlade, kantonalne, federalne, državne, ne znam ni ja. Izbori su put za promjene. Sa ulice se nikada ovdje nije ništa promijenilo. Jeste u nekim sistemima, ali ovdje nije. Znači, ništa vam to ne vrijedi. Izađite na izbore, obučete se lijepo dijelo, kravatu, olovku, tamo ne kažete, gospodine Križić, idete. Da. To je put za promjene. Samo veća izlaznost birača. Ove velike vladajuće stranke, kažu ljudi 20 godina su isti na vlasti. Oni drže to svoje biračko tijelo, formirali su tu svoju mašineriju i njima je ona dovoljna. Naravno da sve rade na pasivizaciji biračkog tijela, jer njima svaki novi birač znači da oni moraju drugog dovesti u taj svoj krug, u tu svoju mašineriju da bi održala ravnotežu. I naravno da se radi ta pasivizacija, a oni će uvijek imati onaj svoj krug ljudi koji će glasati za jedne, druge, treće, četvrte i sve one koji 20 godina drže vlast u ovoj zemlji. Puno toga treba da se promijeni, da se desi u našoj zemlji da bi, evo govorim iz perspektive običnog građanina, treba da se promijeni da bi ljudi izišli iz te pasivnosti koju ste vi spomenuli.
razlozi su ogromni i bezbrojni zašto ljudi više ne vjeruju. 20 i nešto godina realno se malo toga promijenilo. Pa jeste, ajde kažem narod ili birač je izgubio povjerenje u političara, povjerenje u tu zakonodavnu vlast koja je ipak najodgovornija. Izvršna vlast može raditi samo onoliko koliko je zakonodavna dozvoli. Zakonodavna vlast su gradske skupštine, opštinske skupštine, entitetska skupština i naravno parlamentarna skupština BiH. Ljudi koje mi biramo direktno. Mi ne biramo ministre, mi ne biramo predsjednika vlade, premijera, to biraju poslanici. Oni treba, ako izaberu određenog ministra ili premijera ili vlade, trebaju da ga pozovu na odgovornost. To je ona najslabija karika u tom čitavom sistemu. I birači su izgubili povjerenje u te svoje predstavnike, oni u suštini nisu predstavnici naroda, nisu glas naroda koji bi trebali biti tamo. Ona skupština nije više narodna skupština, nego je skupština određenih političkih partija. I naravno da se takve stvari dešavaju. Rekao sam, sve su uradili i dan danas sve rade da ta pasivizacija se širi kao neka epidemija ili pandemija, jer njima birači nisu potrebni. Oni imaju svoju mašineriju. Govorili ste o tom odlasku mladih i svima su puno usta borbe za zaustavljanje tog trenda odlaska mladih. Oni nisu svjesni u kojoj situaciji žive. Oni ne vide oko sebe da više nema mladih. Nema mladih. Mladi su otišli. Odlaze generacije sada familijarni ljudi, 40-godišnjaci, između 40 i 50 godina. Sa porodicama kompletnim. Ali oni to ne vide. On će za 10 godina govoriti o nekoj borbi protiv, ne znam, za zaustavljanje odlaska tih nekih. Prvo, odlaze nam kadrovi. Ko će nas sutra liječiti? Govori o nekoj boljoj budućnosti. Evo, ja lično se ne zalažem za bolju budućnost. Možda to čudno zvuči. Zašto se ja zalažem? Ja se zalažem za sadašnjost. Mi živimo danas. Mi živimo u sadašnjosti. Slušamo mi priče već, to je više ono šablonska ona rečenica o nekim zlatnim kaškama, treba pretrpjeti pred uratama. Koliko godina to slušam? Od rata na ovam. Ja hoću da mi živimo danas. Ja živim danas. Nikome nije sutra zagarantovano. Nikome. To je znači, oni su napravili takvu atmosferu u ovoj zemlji, govorim znači o čitavoj zemlji, ne samo o Prijedorju, ne samo o Republici Srpskoj, toliku besperspektivnost su dali ljudima da vi možete svakodnevno čuti izjave te ankete kad nekoga pitaju zašto idete. Eto, idem zbog svoje djece. Ne zbog sebe. Ja sam svoje proživio, ali idem zbog svoje djece da svoje djeci omogućim bolju budućnost tamo negdje preko, ne znam, Une, Save, Drine, Jadrana, Atlantika, ne znam ja gdje sve odlaze Pazite vi to, toliko besperspektivnost, generacijsku unaprijed dati ljudima, da on ne vidi ni za svoju djecu da može biti bolje ovdje. Ali njima je dobro. Obećavaju neka radna mjesta, 10.000, 20, 100.000 radnih mjesta. I uspijevaju. Oni su obezbijedili, evo, u zadnjih 5 godina, zamislite, Unija za održivi povratak, znači organizacija koja se bavi migracijama stanovništva u Bosni i Hercegovini, kaže da je u zadnjih 5 godina Republiku Srpsku napustilo 80.000 ljudi. To je jedan grad. To je jedan grad. Da. Od tih 80.000 to je sigurno neki, ajde da kažemo 60.000 radno sposobni. 60.000 radnih mjesta su, znači, sistem je omogućio 60.000 radnih mjesta, ali gdje? Preko Save, preko Une, preko Drine. Ali njima su ti ljudi potrebni tamo nego ovdje. Jel znate, oni će tamo zaraditi novce, donijeti ovdje, potrošiti, jer ne mogu ljudi s ovih terena bez ovoga, kakva god da je ova sredina, oni se uvijek vraćaju tu. Sve što zarade tamo, znamo da donose ovdje i troše. I to su njima najbolji. Njima takvi trebaju. On će imati ovdje infuziju tu novčanu iz inostranstva, taj priliv sredstava, punit će se budžeti, ljudi će trošiti, porez će se plaćati i oni će imati da troše. Oni i njihova djeca. Ja neću da moje dijete sutra mora napustiti ovo područje, ovu zemlju, da bi on za svoju djecu gradio bolju budućnost, ne za sebe. To je napravio ovaj sistem. I to je ono što mi moramo mijenjati, ali znači samo masovni izlazak na izbore. Ako vi ne izađete i glasate, ne znači da vaš listić ostaje prazan. Glasat će neko za vas. Da. Kad smo već kod glasanja, postoje priče, da li su istinite ne znam, ne tvrdim, ali ta kupovina glasova, nema veze ako ja ne glasam ili glasam, moj glas može otići tamo nekome. Je li to moguće? Je li se to dešava? Je li imate iskustva ili možda imate neke informacije vezano za to?
Pa ja da se time bavim sigurno bi danas sjedio u parlamentarnoj skupštini BiH ili Narodnoj skupštini, ne ovdje u gradskoj. To se dešava i to je dokazano i to su mnoge i domaće organizacije, ali međunarodne koje prate izbore utvrdile. To mnogi birači sa terena svakodnevno potvrđuju. To i same stranke. Neki dan smo mogli pročitati da je SNSD podnio prijavu protiv 25 aktivista DNS-a negdje u istočnom Sarajevu koji su išli po terenu i kupovali glasove za 50 maraka. Ali mislim, to se više ne krije. To se možda ranije godina krilo. Sad vam predsjednik Republike izađe i kaže daje vam 100 maraka da možete izaći glasati za nas. Ako ne budete glasali, mi ćemo vam to uzeti nakon izbora. Mislim, suvišno je pitanje da li se to ne radi kad to od predsjednika koji javno kaže i gdje su sankcije. Kako stati, da. Pa kako stati? Sad sam rekao, zakonodavna tijela, znači Narodna skupština Republike Srpske je glavni i odgovorni krivac za sve to. Zakonodavna vlast, sudstvo, tužilaštvo, prvo tužilaštvo, sudstvo, a naravno treba otići na vrh te piramide kad su pitanje izbor na Centralnu izbornu komisiju. Ali ko imenuje članove Centralne izborne komisije? Kažu nestranački ljudi. Koji je predložio tamo? Naravno stranke. Ko imenuje tužioce? Ko imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće? Kako dolaze sudije tamo? Sve je neovisno, a sve je zavisno. Da, i povećanje plate, i povećanje penzija, i sve to nekako na moment nas podigne i onda shvatimo da to stvar nije ništa. Šta može podići povećanje plate jednom ljekaru 30 maraka? Razgovarao sam, ja sam svakodnevno u kontaktu i sa ljekarima i sa svim i privatnim licima koji se bave privatnim biznisom, ali i ljudima iz prosvjete. Evo, jutro sam imao razgovor sa nekim nastavnicima u osnovnoj školi koje moje dijete pohađa. Razgovaram i sa ljekarima i kažu 30 maraka sad. Koliko je ta plata smanjena prije par godina? I vuku onda 3 ili 4 godine povećat ćemo i pred izbore vam poveća 30 maraka. I da li ste vi toliko naivni da zbog tih 30 maraka koje će vam ukinuti, sigurno, evo garantujem da će vam ukinuti tih 30 maraka nakon izbora, da zbog jedne jednokratne novčane pomoći od 30 do 100 maraka vi izađete i ponovo date glas tamo nekome ko će vas naredne 4 godine pljačkati i natjerati da vi već u novembru ili decembru svoju djecu ili svoje unučad pošaljete negdje tamo daleko od vas. Još jednom dobrodošli na talase Free Radija. Vraćamo se razgovoru s našim današnjim gostom. Radi se o gospodinu Mirsadu Duratoviću, nosiocu liste koalicije proevropskog bloka za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Jednakost i ravnopravnost su temelj razvoja stabilnog društva. Na ove izbore, ja, iako sam član Demokratske fronte i, kao što sam rekao, trenutno odbornik u Gradskoj skupštini grada Prijedora, ispred Demokratske fronte, na ove izbore izlazim kao nosioc liste proevropskog bloka. Proevropski blok je koalicija više stranaka u Republici Srpskoj koje su odlučile da pokušaju zajedničkim snagama izboriti se, šta god to značilo, za nekoliko mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i možda za jedno eventualno mjesto u parlamentarnoj skupštini BiH, da bi mogli djelovati protiv ovoga sistema koji, evo, već smo rekli šta nam je sve napravio u proteklom periodu. Proevropski blok je koalicija, znači rekao sam više stranaka, tu su Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Demokratska fronta, SBB, SDA, ne SDA nego ASDA, Narodna stranka Radom za boljitak, Nezavisni blok, Hrvatska stranka, tu imamo i Brčanski demokratski pokret i još neke male lokalne stranke koje su se uklopile u ovu koaliciju. U suštini radi se o 10 stranaka iz Republike Srpske koje su odlučile da zajednički nastupe ovaj put. Ono znači osnovni ciljevi, pravci djelovanja proevropskog bloka u Narodnoj skupštini Republike Srpske bit će znači ove neophodne reforme i u zdravstvu i u obrazovanju, ali naravno i pošto je jako veliki broj naših birača proevropskog bloka dolazi iz ove kategorije povratnika, naravno i ostvarivanje prava povratka. Kad govorimo o povratku, znači i ovim sredstvima za održivi povratak koja se svi ovih godina dovela do toga da mi ipak
imamo sad veći trend odlaska ti ljudi koji su se nekada prije 15 godina vratili nego onoga stvarnog povratka. Treba napraviti od tih sredstava stvarna sredstva za održivi povratak, jer održivi povratak nije neki komadić nailona ili rekonstrukcija nekog puta koji je nekada bio 4-5 metara širine, a sad ga svedu na neku koziju stazu, pa koja jednu zimu prezimi, a na proljeće više je neupotrebljiva. Znači i također jako bitan segment našeg djelovanja će biti saradnja sa dijasporom, jer mi znamo da ova zemlja ima sigurno jedna je od zemalja koja ima najveći broj svojih ljudi negdje van granica, međutim vlast nije svi ove godine uspostavila ni ministarstvo za dijasporu, niti imamo zakon o dijasporu, niti imamo garantovana mjesta za predstavnike dijaspore ni u Narodnoj skupštini Republike Srpske ni u parlamentu BiH, dok to druge zemlje kao što su Francuska, Italija, Hrvatska, Makedonija imaju. Znači nama je odnosno ovome sistemu je ta dijaspora potrebna samo za da donese te novce, da upumpa taj novce kao infuziju ovaj sistem ovdje, a sve drugo im nije bitno. Znači, trudit ćemo se da od lokalnog do državnog nivoa uspostavimo institucije koje će naravno tretirati te naše građane kao i one koji žive ovdje unutar granica Bosne i Hercegovine. Gospodine Duratoviću, hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme i danas bili naš gost. Inače, koaliciju proevropskog bloka koja je nastala u Republici Srpskoj čini nekoliko političkih partija i na predstojeće izbore izlazi pod sloganom pod zastavom Evropske unije. Iz ove koalicije poručuju, ono što prvo trebamo uraditi u BiH je jednakost, ravnopravnost i solidarnost. Jednakost u pravima, obavezama i šansama u zakonu, ravnopravnost u smislu ravnopravnosti svih građana u vjerskim zajednicama, opštinama, gradovima, kantonima i regijama, zatim solidarnost sa obespravljenim radnicima, borcima, invalidima i penzionerima. Moto proevropskog bloka je ubrzan put BiH prema Evropskoj uniji i dovođenje standarda građana naše domovine što bliže standardima evropskih zemalja. Iz ove perspektive to možda izgleda nedostižno, ali kako poručuju iz ove koalicije, sigurni su da se sa budućim partnerima u vlasti, ma ko to bio, ako nisu zadojeni nacionalizmom i sa promjenom određenih zakona, može postići i bolji standard građana i ubrzati put BiH ka Evropskoj uniji.